na bako tout en ndaku nanga tout na futa ndaku na funa botinga 6 mois na futa 800 francs français n'importe voilà que na l'agence kwa kindaku ya agence immobilier na bateli ndaku tyo zongi na ndaku na pardonner yo nzamba sa isi ya Kinshasa mama na ngai asali tout asone ba famille na yo ba famille ba bi toka boti te libale kufu voka toka mwana bina ye tanga ozonga ifa bota mama na ngai yo fondo mama na ngai je de fonda répondre ba ndeko na OK akobota amuta ko mabota ko bota mwasa ko bota ko mwana makila ko bota makina boti na vize me komyo na ko na balabala za yote yo moko sona bagna famille na donc ba fina zo na ngo ngate ngate na bota kate na boti bana bato tangi minoko mobimba yo apprendre à y après je suis musulman pour faire putain quand je viens à Kinshasa tant ce matin zema 2 mois ba benyo ba binga fo benga mbai nanga autre décision madame tonto fa pas voter ba be ko à Kinshasa on dit ba voter mais ce qu'on attend ba na misaki oh famille ya kumusake ya vile ngaka bota là je bana kona Jacob atikele bana mais nata bana na misaki menga lingaki yo dernière fois na ba makambutuya makamunyo se tu na ba conseil famille na silike yanga opeso mbena conseil te mosa mobile sa ba mosa ta mbena conseil atika ko sa biloko na lopanga famille atika ba lek no papa benga ba loba ba finga ba loba yanga otika na lopso oboya osai makamoso tu ko osai makamoso sai na sa malobi ba bisimba lo kena ngomoko teki ma tango soko se ba travaux comme comme so bungu lupango ba pe ko na téléphone na bata o conseiller mais famille na ba lingite Jacob ba lingite ba boy ba pe ko na téléphone ko timing te ba janvier o so regretter o expliquer ngai makambu mutu alobi na oh le petit frère no propre bien Kinshasa na calmer yo papa alobi ke ndanga sai musala est-ce que kozonga bozela akozonga te et ça que pas si mal nanga so bango maloba papa dimisa na sakuna ya ata sa so tuwa na boze bomo akozonga te akosa iloko moko ate yango esalami se ba bi dikam nanga okufi maladi oyo grippe oyo akinango ngai e badaka Andrea ngai afa banya ko la banya chasse kutu bana komba koma nini afima kama so tu donc aresema kama so tu banya ba ko la balcon na banya so ba le ya kama be abia yo ba ka na esponga binga mak banya mabe na ko ngo sambe o zoeba na ole mko na sambe nga kwaka na mu Kristo nga na kana ngisi diplôme 30 tenite chaque jour te mais na kwaka na ko sambe ka so yebi yango kama to sambe banya za bende yense Andra comme ko bela titi ngai ngana mutu ni aki grave yake musala yomoko yebi nakina clip otinga bina ngabike zwa remadi ngabi no futa ka bete mak fona ke fa za salaire ngo bimba ka ta na za vacances maki pardon na yoke bele donc nandi na kiteke bateau na liaka na bango na sekaka na bango na soka ngo famille na yo mais toka na boy ba tumba yo comme ko finanga mais ndeba bela na téléphone ke ko na tiba décision ba kinda wa yo ke na mboka na respecter la mémoire na ote ba ko yena bango te ba tinga sama comme na ba kusaka mbongo mais na moni ba la kisinga mais na ebeli yo ya combattant yo za l'homme depuis donc on soit capable décision donc mission possible attends ça passe attends j'ai un musique ça va tout komaka nandi meki te de ceux qui avec your dette si noko shora ba noko musuba tu musu c'est lisé akufa yo zarate nandi bakite ekoza yote oko supporter ngote mais ba lakisi kanda ba lakisi papa baloba ke na téléphone kenda ko sema kambo boy ke ba tumba papa ma poussière et ke ba luko ticket ok ne mboka ko kunda na ntimat donc o sali o mona mutu mo kuna te maki yote pasa na mai anda mai maki yote te bagna na gola ka odesa yote mak na mungala
Nako yabi bien de esprit na ngale anda. Wabi ngande na jisaka mak. Wabi ngande tika laisser l'été. Ata yo moko punso ko bino kimi tia siriki. Wabi ngo bien mak. O yebi nga bien. Mais on a aussi na yo. Ata na ndoto l'autre membre famille moko ndoto. Que bo tika marisha tranquille. Yo na bana marisha ko linga kite. A mango to kisaka bota ka te tout ça. Pardon. Po na bano nanga c'est la famille va se soulager. OK, ça va tranquille. Voilà. Kende na nyoso tukende tukabani. Okomna mutu mususu. Amen.